condition ya kauleana nake ona issue yo nene ya kabila. I can tell you likaji silikalini lili ando ala ingimendine wa silikali ni mara ni makola utongo yumete ndo tujilio ni makwaru tujilio sanye ngaje wana nena ake akirete akita nena ugo wapi mbona ina uko lilia nige ngai utaombe nyo imagine unambia ngai nige utaombe nyo imagine tije tumenya nai nicho wethe yeki so embago ni mtu bai manondo etete tene ngai utaombe nyo imagine ana kuza chote na mbona ngono kati mtima imele munuga bai mayo mayo mazi na pezi mboli jekugele basi mbaka chalele nono mwene mbia tume ya mayuma so mambo ni kama ile mama yume mbele uide manini nono ya kaje mmoja tume kana hiyo nono na hiyo mama no karo ai so zangi tikila nenda ngashegwa zangi neno ungu neno wo na ndio ile wo wina ila pita but when kwele wili ugo weta acha ni yuma ile kwa kuombela mitemo no meja no moze ila ndo mwenda challenge ya ukwata mutiri kwa kuone mukwata mwachi moto toto sikula makwale mundu akate mutiri wetikela Gen Z ozaikula ando makwata mutiri lawe na we magubya mutiri akwata mutiri wata mutiri nzambe ikwete kamera uka 100% juu ande kura ndio alenda imakula ndio ti Gen Z itu bana eta wa muchoka ekaine mutari ba mwana habibi langu kamu kwa baba hiyo kikamu tena kwa tena wewe ya utesa mautatu ndio inakete yes muika mwingi hawana muika mwingi wote kula na imosi na muikwata mutemu tunatacha kutacha mutemu bande kwa kithekande itiwe ta mutishu yesa ukata hiyo kwa mudiamo kwa wewe ungi kwani ube mitingi mitinga za ingebie ni tengembea mutiro loweta ni huo kile wode ba kwata imuti mama ke wizo mela meutume akakwata mutunge kola tu weta weba kwa wewe mitingi simumutesio umona dumana mwani wewe na mia muti ambe ngakuya muti ambe ni weba tio bomba ye nikidienda na onwa wewe tuimwe chengi ukuonesha wile wa mana mitike bazokadi